maka sarkar MDA kan kelam nak si sendang. Mat kham tami chairman ni jongi ba in song sha jing it klam bo por kablakot haduk mata kasi ka khandai singi. Di menne dekat jing senran lo jong fi barok ngayo penyelam noi I Shapok Civil Hospital. Tong banyo shwa ya first aid maka immediate medical attention ke bagio. Hendrai wala idon ru hapdeng kajing syak sumar kajing syak jing it kejong I kepak lembuk por kadang nyai peteng nang te nepok hospital. Di hari ni kapor katkum karai kapangilasim naga governing body juga Green Tech Foundation. Idon kon ong tangkum ni baka kot kakhya kamla kata I chairman ni jongi menghapen kitno sejaka sumar kadai menbakli nadong hadong dah ke sorkar jelah. Lara idon ha kanu kejaka sumaru ke sorkar jelah Meghalaya kadiban sim ya ka jingba kli ban pet ya ki jingdon kam jong I nadong hadong. Di kerai kejong kejiwi kelong kumni baya ke jingsong hang ni Hamadan Malki kejongi kanom pejak kanom tanda no pang namar belalek I Chairman Hospital. Ya kebenta ke bakrau bat ngangit bakadai katkum kemon kejong ublay baya ke jingsa jingit ke baklembu por on beteng no damanga kum uskretri jadi. Kilong kami kilong kepa kipara samla kihap kiberit kiudan akan ikapor ken mau lem ini ha kecing duai ken mau bat pan uble punang ai bor ini mengindang la ban beteng ya kan ni kejing sa jingit tat hadu ba ka sorkar jelah Meghalaya ka kabinet ka basong hangte ya pos sekretariat kan kelem no si sendang hi. Ya advisor lah om ne ha ka meeting ka bagi don na kalian kejibi ban insim no na ikan ni kejing sa kan hendrai nganom ailat ya bi mapenang sim kan ni namar kidang pun ki kampat mo pihak ya penbaik ki official work ki jongi ngatrai ki sutu ya kata aku advisor jongi kinadu menta kesni kapor kalam hendriu baji artuai minit kajing sa jing it klembu por kejong Secretary General ke Green Tech Foundation kelas dang. Yang esong na yang seban ini bat kajing yaki kejongi nang ni kamde banlong kumbalong haki kendai sni hendrai kadai ban nang jur su ini sim ni karai da koi kasur manginom kenrantin tat hadu sai sim na nong biang pat tat hadu maka sarkar MDA kan kelam na si sendang. Inaya kemar yu boleh kecing duai bat inlong ki bajai jai ru akan tu ki pat ba tunai kemar ngi tang ha kecing duai kecing sa cing it junga kebak lembu por mentah kelas dang ku boleh situ.